amakuru ashyushye bakunzi ba Cristiano Ronaldo ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal muri rusange nimwegere hino hanyuma tuganire. Reka mbabaze ikibazo kimwe, ese nk'ubu ngubu murifuza nde? Impamvu y'iki kibazo reka nyikubwire neza. Ikipe y'igihugu ya Portugal ishobora gutandukana n'uwitwa Roberto Martinez wari umutoza wayo cyangwa se umutoza wayo usanzwe ayifasha mu bijyanye n'imikinire yayo ndetse n'uburyo bwo kuyitoza. Birashoboka rero ko ashobora gutandukana nayo bitari kera cyane. Ese nkawe nk'umufana w'ikipe ya Portugal ndetse n'umukunzi wa Cristiano Ronaldo muri rusange urifuza iki? Ega amatwi nyumve neza maze ngo nkuramburire ibyeye nkuru. Ibintu bikomeje gushyuha, impaka zacitse hirya no hino ku isi by'umwihariko mu gihugu cya Portugal. Amakuru ari kuvuga ko umutoza wayo Roberto Martinez ashobora kuva ku nshingano ze nyuma y'igikombe cy'isi ya 2026 nubwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru w'iki gihugu cyangwa se muri iki gihugu rikomeje gushimangira ko ibiraje inshinga ubu ari gutegura iri rushanwa neza ndetse bakitwaramo neza ku buryo bashobora no kuryegukana. Mama yangu, nubwo amakuru ava muri iki gihugu mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryacyo avuga ko bashobora kumushyigikira kugeza igikombe cy'isi kirangiye, kandi akaba ari byo bibaraje inshinga, bivuga ko harimo ibice bibiri by'abamushyigikiye n'abatamushyigikiye. Icara neza maze wumve kuri izi nkuru niba uri umukunzi wa Cristiano Ronaldo cyangwa se umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusange. Ibi bikomeje gutera impaka mu bakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane mu gihugu cya Portugal, kimwe mu bifatwa nk'ibihugu bikomeye cyane ndetse binahabwa amahirwe yo kwegukana iri rushanwa ry'igikombe cy'isi ya 2026 nk'uko tubikesha Mira, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri iki gihugu cya Portugal. Portuguese Football Federation cyangwa se FPF yatangaje ko ridashaka kugira icyo rivuga ku makuru avuga ko uyu mutoza w'iki gihugu Portugal ashobora gutandukana cyangwa se kweguzwa muri iki gikombe cy'isi cyangwa se nyuma yacyo. Kandi mu makuru hari kandi yizewe neza cyane. Icara wumve rwose nk'umukunzi wa Cristiano Ronaldo. Hari amakuru avuga ko Roberto Martinez yamaze gufata icyemezo cyo kutazongera amasezerano muri iyi kipe, ndetse amasezerano azarangira mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu 2026. Bikaba bisobanuye ko iyi mikino ishobora kuba ariyo ya nyuma mu kwezi kwa karindwi. Bikavuga ko iyi mikino y'igikombe cy'isi ari nayo ya nyuma muri ikipe ya Portugal. Roberto Martinez w'imyaka 52 yatoje amakipe arimo Everton ndetse na Wigan Athletics. Yahawe akazi ko gutoza ikipe ya Portugal mu mwaka 2023. Yasimbuye Fernando Santos nyuma y'uko Portugal isohotse muri kimwe ivuye mu gikombe cy'isi ya 2022 ikaviramo muri kimwe cya kane igasezererwa n'ikipe y'igihugu ya Maroc. Murabyibuka neza ku gitego kimwe cyatsinzwe n'umusore wayo ku mutwe mwiza cyane. Impamvu y'ibi byose rero reka duhere muri Euro ya 2024. Portugal yasezerewe n'Ubufaransa kuri penalty, ari nabwo bwa mbere Martinez yarabonye cyangwa se yarayoboye Portugal mu marushanwa akomeye. FPF ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Portugal icyo gibasezererwa, iri shyirahamwe ryavuze ko nta gitutu bafite kandi ko ubona Martinez, iri shyirahamwe ryo na Martinez bari ku murongo umwe, bafite intego ndetse yo kuzagira kuri byinshi. Hari amakuru avuga ko Martinez ashobora gusubira mu kazi ko mu Umwongereza ahandi mu Burayi cyangwa se akongera gutoza ikipe y'igihugu iyo ari yo yose. Ni mu gihe ikipe y'igihugu ya Portugal itangiye imikino yayo y'igikombe cy'isi mu itsinda rya 11 ihura na DR Congo ku munsi w'ejo ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ikanganya. Nkubwije kuri iyi Portugal ni imwe mu makipe afite abakinnyi bakomeye cyane barimo Cristiano Ronaldo, nubwo nimugoroba byaraye byanze. Abantu benshi ari naho impaka zaturutse bakomeza kumukritika banavuga ko Martinez yakabaye amwicaza cyangwa se akamuha iminota mikeya kugira ngo n'abandi bahabwe amahirwe yo gukina. Gusa impaka zabaye nyinshi, ikagira uwitwa Bruno Fernandes, ikagira uwitwa Diego Costa ndetse na Bernardo Silva n'abandi benshi bagiye batandukanye, baba witwa ba Joao Neves waje no gutsinda n'igitego ndetse na ba Vitinha. Hari kandi abakinnyi bakina muri Paris Saint-Germain nabo turi kuvugaho, nabo nari maze kuvuga bakomeye cyane ndetse bameze neza, baherutse no kwegukana igikombe cya Champions League ndetse n'igikombe cy'iwabo cya Ligue 1, aribo Vitinha, aribo Joao Neves, aribo uwitwa Goncalo Ramos, ari n'uwitwa umuhungu witwa uyu mugabo witwa Nuno Mendes wanasohotse mu kibuga hakiri kare. Ikintu cyarakaje rero abantu benshi, ndetse batangira no kumutakariza icyizere. Roberto Martinez yavuze ko muri Portugal nta gitutu gikabije cyo gutwara igikombe cy'isi, ahubwo hari icyizere n'ishyaka
ariko mu by'ukuri urebye neza abakinnyi yaba Cristiano Ronaldo cyane cyane navuga ko ari we ufite igitutu cyo kuba yasohoka nawe cyane ko iyo ari yo mikino ye ya nyuma yava muri iki gihugu atwaye cyangwa se agihesheje igikombe cy'isi nk'uko mugenzi we Lionel Messi yabisoje. Uyu mugabo Martinez rero yagize ati sinavuga ko muri Portugal hari igitutu gikabije cyo kwegukana igikombe cy'isi, navuga ko hari ibyishimo n'icyizere, ariko se buriya nta gitutu gihari cyo gutwara igikombe cy'isi? Ubwo niwe ubizi neza. Gusa aya magambo ntago yafashwe neza, byagaragaje ko ari kwikuraho inshingano, binagaragara ko asa naho avuga ko mu by'ukuri niyo batagitwara nta kibazo, ariko mu by'ukuri iyo witegereje neza ukareba imyaka ya Cristiano Ronaldo n'igihe bamaze bashakisha igikombe cy'isi n'ikipe ihabwa amahirwe, biragaragaza ko uyu mugabo akeneye kugitwara, ariko amagambo ye nanone akaba yaca intege abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Portugal bijyanye n'uko noneho yaraye yitwaye ku gihugu cya Congo cyabonye igitego cya mbere mu kuva cyakwitabira igikombe cy'isi mu buzima bwacyo ndetse kikabona n'inota mu buzima bwacyo. Mu bindi yavuze byakomeje kurakaza abakunzi ba Cristiano Ronaldo ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal, yagize ati turabizi ko tutaregukana igikombe cy'isi kandi ibyo bitwereka ko bigoye. Kuvuga ngo biragoye rero nanone byatumye abakunzi ba Cristiano Ronaldo na Portugal bavuga bati se niba yumva ko bigoye n'abakinnyi afite kuki atasohoka akagenda? Ese nawe nk'umukunzi wa Cristiano Ronaldo w'ikipe y'igihugu ya Portugal urumva ko gutwara igikombe cy'isi kuri Portugal n'abakinnyi ifite biragoye? Ndabishaka kubinyandikira muri comment cyangwa se ugaragaza icyo wifuza muri commenting. Arakomeza agira ati tuzi ko ibintu bishobora guhinduka vuba kuko impano yonyine idahagije, amakosa mato ashobora kuguhombya, ariko twemera ko dushobora gutsinda kandi niyo myumvire nshaka ko ikipe yangigira. Kano niko kantu yasoreje bavuga ngo ni keza cyane, ariko nanone ku magambo yabanje kuvuga birasa naho rwose nawe afite ubwoba, nta kandi kugaragaza ko ufite ubwoba ku mukinnyi ku ikipe y'igihugu ya Portugal, ku bafana banyotewe n'igikombe cy'isi. Inshuti yanjye reka nkubwire ngo ntacyo waba ukivugana nabo. Rero nubwo hakomeje kuvugwa ibijyanye n'ahazaza ha Martinez, FPF ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Portugal iracyashimangira ko intego nyamukuru ari igikombe cy'isi, kandi ikipe y'igihugu ya Portugal ikomeje gufatwa nk'imwe mu zikomeye zishobora gutwara iki gikombe cy'isi muri uyu mwaka, nubwo yatangiye inganya n'ikipe y'igihugu abantu benshi batahaga amahirwe. Gusa uyu mugabo Roberto Martinez amagambo yatangaje namwe mu magambo ashobora kuza kumukoraho, kuko abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Portugal rwose bamurakariye. Bamwe mu ikipe y'igihugu mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri iki gihugu nabo basa naho batamukimwiyumvamo, batakinamukeneye. Bamwe baravuga bati Cristiano yakaba yicara ku gatebe nk'uko Santos yabikoraga mu gikombe cya 2022, abandi bakavuga bati yakaba yamuha iminota mikeya. Ese nk'umukunzi wa Cristiano Ronaldo wowe urumva byakabaye bigenda bituye umutoza bamwirukane cyangwa bamureke? Gusa ngiye ku gitekerezo cyanjye, Cristiano ni umukinnyi ukomeye, akwiye kubahwa nk'uko yageze ku bigo byinshi bitarakorwa n'abandi bakinnyi. Ashobora gufatwa nka nimero ya mbere ku isi, niyo mpamvu akwiye kubahwa agahabwa ibye. Nawe akeneye gutwara igikombe cy'isi nka mugenzi we, hanyuma impaka zigacika n'ubundi. Reka twigire mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yaraye yitwaye neza umukino wari ukomeye cyane w'ishyiraniro hagati y'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse n'ikipe ya Croatia. Nakwambia aba bakinnyi bigaragaje ndetse n'abandi bavuna gati baca kandi icara nawe wumve. Ubwo ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yakubitaga ikipe ya Croatia ibitego 4-2, ibitego byatsinzwe n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye byiza kandi biryoshye. Nimbita benshi ni batatu ntago ari benshi. Hari James Kane yabaye umukinnyi wa mbere utsinze penalty nyinshi mu gikombe cy'isi. Aka nagahigo nawe yarayanditse. Abakinnyi bari kwandika uduhigo bagasiga n'utundi. Hari Kane nawe agahigo yanditse nako kuba umukinnyi umaze gutsinda penalty nyinshi mu mikino y'igikombe cy'isi. Yarayakoze ayo mateka rero ubwo ikipe y'igihugu ya England yatsindaga Croatia ibitego 4 kuri uyu wa gatatu tariki 17 n'ubundi nejo hashize muri iki mikino y'igikombe cy'isi, nibwo amakipe yombi yahuriye i Dallas cyangwa se kuri Dallas Stadium muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mukino wambere mu itsinda L ari naryo rya nyuma muri iri rushanwa. Nibwo n'itsinda rya 12. Croatia yatangiye umukino ihuzagurika n'ubundi bigaragara, ndetse ku munota wa 9 kapiteni wayo Luka Modric akorera ikosa Noni Madueke w'ikipe ya Arsenal
ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu rubuga rw'amahina arangije umusifuzi ati rwose iyi ni penalty, bamwita Clement Turpin ahita atanga penalty byihuse ako kanya nta no kubanza kujya kureba kuri VAR cyangwa se bita VAR checking. Wambere amanza kuyitera, umuzamu nawe aratirisha, amaze gutirisha yongera gusubirwamo aza kuyitsinda neza cyane. Ibi byahise bimugira umukinnyi wa mbere umaze kwinjiza penalty nyinshi muri iyi mikino y'igikombe cy'isi. Ku munota wa 36 gusa Croatia yishyuye iki gitego ku mupira Petar Susic yohereje Martin Buturina nawe ntiyazuyaza ahita awohereza mu izamu ryari rinzwe n'umuzamu witwa Jordan Pickford n'ubundi usanzwe afatira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Hari Kane wari mwiza muri uyu mukino, ntiyatumye Croatia ituza kuko yatsinze igitego cya kabiri ku munota wa 42 gusa, giturutse ku mupira warushyizwe mu izamu n'umutwe, yashyize mu izamu n'umutwe kuri corneri yari itewe na Declan Rice, umusore mwiza w'ikipe ya Arsenal. Iyi ni igitego cy'amateka kuri uyu musore cyangwa se kuri uyu rutahizamu kuko yahise yuzuza ibitego 10 mu gikombe cy'isi, aba n'umwongereza wa kabiri ubikoze nyuma Gary Lineker. Uyu mugabo Hari Kane nawe ari mu bantu bahise bandikwa bashyiraho uduhigo tugeze kuri 3 mu ijoro rimwe gusa, nk'uko Lionel Messi yaciye uduhigo 7 nawe mu ijoro rimwe cyangwa se mu mukino umwe. Kylian Mbappé agaca uduhigo 2 mu mukino umwe. Aba bagabo n'uduhigo bikomeje rwose kuguruka. Uyu mwongereza yanabaye kandi uwa kabiri ushoboye kwinjiza igitego mu marushanwa 3 atandukanye y'igikombe cy'isi, aho yabikoze 2018, 2022 no muri iri rya 2026, naho David Beckham abikora mu mwaka w'1998, 2002 ndetse na 2006. Uyu rutahizamu wa Bayern Munchen numva kandi gahigo yaciye kuva yagera muri Bayern Munchen cyangwa se Bayern Munich mu mwaka w'2023, kuva icyo gihe amaze kugira uruhare rw'ibitego 200 mu mikino 178. Goal machine kabisa. Yatsinze ibitego 168, atanga imipira ibivamo 32. Bikimeze gutyo rero dore ko umukino ushyushye kandi uryoshye. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira ku munota wa 4 w'inyongera, ubwugarizi bw'Ubwongereza rwose bwazubaye bituma Petar Musa yishyura igitego cya Croatia cya kabiri, igitego cya kabiri abifashijwemo n'umugabo witwa Ivan Perisic nawe uhora ameze neza cyane. Mu ntangiriro z'igice cya kabiri zabaye nziza ku Bwongereza kuko bwatsinze igitego cya gatatu ku munota wa 47 hakiri kare cyane rwose, gitsinzwe na Jude Bellingham wazamukanye umupira wenyine kugeza yinjiye mu rubuga rw'amahina agatsinda igitego. Uyu mugabo rwose aba ameze neza mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Nyuma y'iki gitego Ubwongereza bwakomeje kurusha Croatia ndetse bugahusha n'ibitego byinshi cyane, dore ko bwateye amashoti ageze kuri 11 ni mu izamu, ariko hajyamo ibitego 4 gusa. Mu buryo bw'igitego bundi bwabonetse harimo ubwa Nicola O'Reilly ku munota wa 49, Declan Rice ku munota wa 52, Anthony Gordon ku munota wa 56, Harry Kane ku wa 57 n'indi mipira myinshi cyane. Gusa ibyo byose ntibyakunze ko ibitego byinjira. Thomas Tuchel utoza Ubwongereza yagezaho akora impinduka, akura mu kibuga Anthony Gordon, Declan Rice na Noni Madueke, ashyira mu Marcus Rashford, Bukayo Saka na Morgan Rogers. Aba bongeye imbaraga mu kibuga bituma iyi kipe ibona igitego cya 4 ku minota 45 gitsinzwe na Marcus Rashford wari uherejwe umupira mwiza na Bukayo Saka. Birangira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza itsinze ibitego 4-2 bya Croatia. Ariko ari match nziza kandi ikomeye cyane. Hari Kane rero yandika utundi duhigo cyangwa se andi mateka mashya muri iki gikombe cy'isi ndetse no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Reka ngushimira ukomeje kubana natwe ukaduha ibitekerezo byinshi cyane. Wowe mushyashya nguhaye ikaze, ukandi subscribe, like, share ndetse na comment. Dukomeze kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, yaba ibya sport, byo mu buzima busanzwe ndetse n'ibindi bitandukanye documentaire. Reka mbabwire ngo witeka bamere mu gishuzira umusozo naho butaha. Ciao ciao.